GS Roam mantap. Pick GS. Langsung ke gameplaynya. Di sana si Aurora sedang digging. Bantuin. Incer Estes-nya dulu. Set, slebel, gebuk, sat, set, bobo. Terlihat ada bocil imut. Ya dikejar. Sat, bobo. Lance sangsing. Aku. Sat, bobo. Lagi merenung, ada yang lewat. Sat, bobo. Double kill. Mamang Bruno sendirian di depan, aku temenin. Bocil ulti, sat, bobo. Mamang Bruno maju sendirian. Kita ngelor bebarengan. Bruno bobo, Lord bobo. Dipit. Tamat.